Hazreti Huzayfa radıyallahu anhu adamlar, sahabalar kelip Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan fazail tuuralı, soğup tuuralı, жақшылық tuuralı suray veretti. Kim ile kelse Peygamber aleyhisselam'dan жақшылық жөнünde söz suraydı. Soğup jönünde söz suraydı. Suro veretti. Men bolsalardan özgöçölönüp jalan jamandıkты surayım Peygamberden deydi. Jamandık jönünde köp surayım deydi. Antkeni jamandıkты bilsen, alıstan kaçıp ağa jakındabay жүрөsүң. Oşonun üçün men jamandıkты ele suray berçömün deydi. Bir gün Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan suradım, ya Resulallah, bul jakşılıkты Kuday Taala berdi. Biz adam bolup jaşaganыбыз менен карышкыр элек. Bir-biribizди çaap, biribиздин malыбызды biribиз тартып alıp, bir aile ikinci aildi çaap, degele şol adam balası kılbay turgan jırtkычтык işlerdi biz jasap жүрgөнүdek. Kuday Taala mana uşul jakşılıkты berdi. Siz uşul dindi alıp geldiңiz. Din arkılуу biz jakşı olduk. Uşul jakşılıktan keyin de jamandık bolobу dep suradım deydi. Degende Peygamber aleyhissalatu vesselam naam dep aytты. Bul jakşılıktan keyin de jamandık bolot dedi. Demek el oң oldu. Eldin bari jakşı kişi oldu. Bundan keyin jaman el buzulup jaman bolobу degende bolot dedi. Ve hal ba'de zalika şerri min hayr. Demek el buzulsa, jamandık İslam bul oğuzda kalıp, kalpta İslam yok. Tili menen ele musulman, içiden musulman jasabay turgan işlerdi, jasay turgan kişiler payda olup. Andan keyin dagın jakşı bolobу degende, o andan keyin da jakşılı. Oşol jakşılıktan keyin dagın jamandık bolobу desem, o andan keyin de jamandık bolot dedi. Andan keyin dagın el oң olup, mындай jakşılık bolobу, özü jakşılık jaşоо bolobу desem, o dagın bolot dedi. Demek Peygamber aleyhissalatu vesselam közü jumulgandan keyin sahabalardın arasıdağı, tabiinlerden, anan tabaat tabiin, andan keyininki bolgon okuyalardın barına oşentip bir söz menen düşündürgön. Demek jamandık bul Hazreti Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu halife olgandan keyin Hazreti Osman radıyallahu anhu halifeligide alarga karşı çıkıp oşo musulmanlardan içiden alardı öldürgön. Ana bul jamandık. Andan keyin jakşılık bolobу, jakşılık bolot tabiinler. Tabiinlerden zamandan keyin de jamandık boldu. Haccac zalim degen çıkkan. Haccac ibn Yusuf. Haccac ibn Yusuf uşul paygambardın tukumun başın kesip tegirmen жүрgүзөм dep kasam içken. Oşonun kanıga tegirmen жүрgүзөм degen. Mana uşentip kırgan. Haccac degen ötkön. Andan keyin de jakşılık bolobу, jakşılık bolot degen. Demek oşentip kelip oturup aytat deydi. Andan keyin dahan bolot degen. Dahanга түшүнбөдүm men. Dahan degen ne ya Resulallah degende, dahan tuman. Adam balasının oyunu tuman basat. Jakşı jolda жүрөбү, jaman jolda жүрүп atабı bilbey kalat. Özüçö, özünün oy boyunca jakşı jolda ketip atkan sezilet. Bирок oşol jakşı jol emes. Yastannuna bi gayri sünnati. Men жүргөн jolda жүргөндөй bolot, bирок menin jolum emes al deydi. Ve yahduna bi gayri hadiyati. Ta'rifu minhum ve tankur. Oşol kişilerden kılgan işin kebirin
Силерге жақса, кейбiri жақпайды. Мына ошондой заман келет дейт. Ошол эле мусулмандардын ичинде кейбир мусулмандар намаз окуп, мусулманчылыктын карап турсаң разы болосуң. А кылган ишиге, кейбир кылган иштерин көрүп туруп наразы болосуң. Демек, тумандын ичинде жашап калат. Мына ушундай заман келет. Дегенде فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. Oşondan keyin bir doğru kelet. Adamdardı ügüttөгөн adamlar çıgat. Tozokko ügüttөгөн. Kim egerde oşolordu kabul algan bolsa, oşolor menen birge tozokko keter. Bирок tozoktun özün aytıp, sen ушул ишти кылсаң tozokko barasың debeyt. Sen ушул ишти кылсаң бейишке барасың деп туруп, ошолордун бейишке барасың деген жолу тозоктун жолу болуп чыгат. Мына ушундай доор келет дегенде Хузайфа разияллаху анху суроо берди. Эгерде кокус мен ошол доорду жашап калсам, ушундай болсо бирөөлөр мага ошол бейиштин жолу деп туруп тозоктун жолун көрсөтүп койсо, анда мен кандай кылышым керек? Кантип кутулуп калышым керек ошондон? Дегенде талзамил жамаатал муслимин. Sen ошондой учурга туш келсең, анда көпчүлүк тарапта бол деди. Көпчүлүк, жамаат, көпчүлүк кайсы жакта болсо, ошол жакка өтүп, ошолордун башчысын, ошолордун имамын ээрчигин деди. Ошондой кишилерди таппай калсамчы, эгер кокус ошондой жамаат жок болуп калса, көпчүлүк жак жок болсо, аны башкарган киши жок болсо, анда кандай кылам деп сураганда Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Фa'тазил тилкал фирак куллаха." Анда деди, ошол тайпалардын эч кимисиге кошулба. "Валау ан та'узза би асли шажаратин хатта юдрикакал маут." Үйүңдөн жылбай отур, тиричилигиңди кыл, бириге да кошулба. Bir bактын тамырын тиштеп жатып өлсөң да ошол жерде өл. Эч кимге кошулба деп айтты. Ва анта ала залик. Бана акыр заман жакындаганда ушундайлар, ушундай көрүнүштөр пайда болорун Hazreti Пайгамбар алейхиссалату вассалам эскертип өткөн. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون فتن القاعد فيها خير من القائم. Şunday bir kara tuman kaptagan bir zaman kelet, oşonda oturgan kişi turgan kişiden jakşı bolup kalat. Turup jaydan kıymıldabagan, basıp ketip atkan kişiden jakşı kişi oşol. Эгерде жатып алган киши болсо, ал андан да жакшы киши болот. Мына ушундай доордо биз жашап атабыз. Периште экен деп бирөөдү ээрчисең, ээрчитип барат баткакка. Айласын таппай азгырылып жүргөндөрүбүз аз эмес азыр.